babukeli njengoba silokho bafowethu silanda insizwe ezisondele kuMaskandi. Uma ubona uNtshebe uyazi ukuthi ubona ama Red Nation, uma ubona uNtshebe Mthembu uyazi ukuthi ubona isizwe sika Maskandi, uma ubona uNtshebe Mthembu uyazi ukuthi ubona abantu. Mfowethu asikubingelele sikwamukele konakele mfowethu la cabanga ukuthi lensizwe yaka Mthembu kubhlungu mfowethu umfana besondelene kakhulu nawe umaziyo. Awusithatha usibeke mfowethu endisika amaphumulo la ngingakini mfowethu la awusithatha usibeke mfowethu. Ngiyabonga kakhulu ukuthi nami ngikwazi ukuthola ithuba ngibingelele bonke ababukeli be-TV. Bafowethu silimele mfowethu silimele. Umfowethu ushiye kabi unini umzala wakhe ukuthi nje iyodwa into ebuhlungu mfowethu engizisa ubuhlungu kulena likhona lenceba. Yabona mfowethu yabo molalela abantu abenza ama-interview live yonke indawo ngivele ngakhetha ukuthulela kuvele kuthiwa ngoba sizobamba inkonzo yokumphekezela ulimale ngoba ubekhuluma. Umbuzo uthi ubani bengakhuluma, akhona amazinto ngizobhala ngawo ubani bengakhuluma mfowethu yabo, ngoba wonke umuntu uyakhuluma. Akufanele ukuthi abantu bagcina benza kukhona isimiso layo. Abantu umuntu ufuna ududuza ungafuna ududuza yena. Makuzothi akufanele alimale omanakho bethi kubani mfowethu kuthi lonto ithini lonto ithi kuthi umuntu omlebazile umfowethu ubani ngelinye ilanga nobeningi yabo. So mina nje mfowethu ngikhetha ukuyithulela ngingakhulumi lutho ngoba ngibonela ukuthi ngothi ngiqeda ukukhuluma nami ngibe ngomunye wababaliwe. Yes Ngoba uyabona mfowethu leyansizwa leyana ngale kwanani ukuthi abantu babuka la wrong khona abakubuka kuhle. Yabona leyansizwa leyana mfowethu lungelo mfowethu akahambe hambe kahle kodwa uMaskandi ushiye nefa mfowethu ushiye nefa. uMaskandi uthe hamba wase unika umhlahlandlela. Yabo nje manje mina nje anginayo ingoma efonini. ngiyadlala online Ingoma nje ngazi ukuthi idlala online thenga amadata udlala ingoma. Liyanto ngiyenza through uMvelase. Ngathi baningi abantu esikanye nabo. uMvelase uthe edlula ubesevezile ukuthi abafowethu bakaMaskandi abagxile online because online iyona ekhokhela abaculi ngoba lento yama-CD abantu abavile bengasayithengi. Yes iningi lo muntu lwana mfowethu ubejule ngale ndlela le mfowethu benjula buchopha indlela esimanga. Inkinga iyodwa ukuthi abantu ofuna wazi mfowethu ukuthi ichashazo entweni emhlophe alisali kunjalo mfowethu and maselihleli kunako ichashaza elibemnyama entweni emhlophe abakunako. Yabona mangase nje mfowethu ulande wonke ama life akhe. Yes kuningi kakhulu okuhle ozomthola kwenza, kuningi kakhulu okuhle ozomthola kwenza. Kanti futhi mina into engijabulise ngale nkonzi indlela yakhe mfowethu besayibona lo muntu ungene wazothi lo muntu lo abantu abahlanganisa ama-10 rand ezazi ukuthi unezithi ezazi abantu abamfuni kodwa vele nje wanesibindi ngena phakathi kwabantu avela athi abantu abahlanganisa ama-10 rand ufuna ukwenza umcimbi kaMaskandi ngekukhokha umuntu esongena sibuke wena mawukhokha 10 rand uqedile. Leyo nto leyo automatically ijikile yayila ekhaya yayizwa lento. Angithi lento ebishiwo imali mhlambe isihlangane mhlambe engahlangana kodwa lisiyasho ukuthi labe kufanele ukuthi khona singene mahala ila ekhaya kasingeke sikhokhe khona lutho. Ngeke ngezwe nje kwenye yama podcast enu angisazi beke kabani kwakhona inkunzi ethi content kufanele yenziwe lapha kaMvelase. Uma wakho uThemethu yakhuluma ngathi hayi mayithi umancane ngalonto leyo kune surprise enkulu engiza nayo. Ngitsho izwa lonto leyo umfowethu lo muntu lwana indlela yakhe mfowethu besayibona ubesayibona indlela yakhe. Akekho kwemfowethu umuntu esingathi sobhekisa kuyena abantu kuphela abangasiniki iplatform ethi umfowethu ubulawa ubani ngoba mangabe bezofike umfowethu linyazwa abantu sineyilonda njobe linyazwa abantu nje abantu besinika iplatform ethi fanele kuthi obviously kuthi ubani umuntu okwenzile lokho yabo bona ngokwabo bona basibamvikela kodwa at the same time futhi bambulala. Yes bambulala awukwazi ukuthi mfowethu ngathi umuntu wamvikela umhlanze lento ecaka kanje embi nangaka yabo. So nje mfowethu
asibeni inhliziyo ezibhlungu zonke okunye bese ngicusa kakhulu ma Red Nation bafowethu asithathe kakhulu imlayelo kaMthandeni uthe nje uNkulunkulu ozobona mina konke ngifuna ukutshela yona mfethu sabambeka sangabe sakwazi wethu abantu engangikhula nabo abebebamba inkunzi imosti yabo abasekho abanye basemajele abanye bahleli kuma wheelchair sicabanga soma kanje yabona into ethu yidlozi into ethu uNkulunkulu ikhona lo muntu owenze lento ngeke kuphela u2 years kuzobe uyobe naye esekuona lo mshophi lo awenzile ngoba uNkulunkulu ukhona Mfoka Mthembu siyathoba kakhulu mfethu isikhathi sakho sihlangene la umoya uphansi mfethu and uMthandeni hleze emphasize mfethu lento ukuthi musana ukungimenshina nabantu and musana ukuthuka abantu ungathini kubalandeli mfethu njengabantu abaphezulu lapha abakhulu kunina and uMthandeni hleze emphasize lento ukuthi bafethu iyekeni lento yokuthuka abantu iyekeni lento ukuthi nilokho ningimatanisa nabantu izinga lami seliphezulu ngalendlela ukuthi angisadingi ukuthi intoni ngihlanganisa nabantu kodwa umsebenzi sengiwenzile nani niwenzile umsebenzi usungathini einganeni mfethu ezilandela lakho asisho ukuthi usiqiniseke bethuka abantu but sisithatha nje sicaphuna lapha emazweni kaMthandeni einganeni ezilandelayo mfethu okay ngizwakule engifuna ukuya kiyo kakhulu umvela mfethu akalimalelanga ukuthi khona umuntu abemthuka akalimelelanga lokho ngoba ukube kuthiwa lokho kuyalimaza baningi kakhulu abantu abakhuluma ku TikTok baningi kakhulu abantu mfowethu nje sizothi uNkulunkulu owaziyo angifuni ukuthi umfowethu isizathu ayikho into enjalo kuphela mfowethu engingakusho uMthandeni uhlele bakhuza kakhulu abalandeli kakhulu kodwa lento futhi sisijovile lento yokuthi sidelelana segazini lento izolawuleka kodwa angibothi manje yes izolawuleka kodwa hayi manje and sizazi asijova ukuthi masingena khona to whole life sizazi asijova lento ukuthi masingena TikTok uhlale phekwa noma yini uTikTok mina mfethu ngokwami ukubuka omzalo wanqobo uyabona umuntu okhathile ninoncane ngiyazi ukuthi into le yaseyinkomeni leyanto lena ngoba uyabona umuntu onihleli nithwana naye ku TikTok mhlawumbe bonani uthi uyabona futhi awusebexoxele bahleka awuxetha kanjani ukusho leyanto kahle kahle axatshwana uyangishaya ngophe ngihambe ngogeza phela yes nginaleso sikhathi mfethu siyathoba kakhulu mfethu isikhathi sakho siyabona bese kubamba ufika mfethu uphuthuma awulilalela inkonzo bafethu sishayelela khona la kamaphumulo imashelela TV sikhona bafethu sazonilokho sinilethela abantu siyathoba mfethu isikhathi sakho hayi ngiyabonga kakhulu mfethu